Ljudi, ja sam Tomi, danas ćemo igrati Minecraft. Odavno nisam snimao, radio sam sistem, moj kompjuter. Počet ćemo jednu novu mapu Minecraftu Sky House. Ali znate što mi ovdje nije jasno? Kako ja odavde da izađem? Čujem mi neke creepere iz ovdje. Kako ja ovdje da izađem? Razmišljao sam se, ali treba možda ovo da probijem. Aj, šta ovdje? Ajde da probam da probijem. Eto, može. Polomit ću celu ovu ogradu ovo. Jer treba će mi kramp, vjerovatno. Pošto u zadacima piše da trebam neke stvari ovdje da uradim. Nešto da napravim, ima kao dole neka pećina, neki podrum u kojoj ima neke rude i tako nešto gdje ću da pokupim. Znači ovdje prvo da napravim ja kramp, probat ću. Ne znam jel može ovdje. Daj da probam. Ovako. I ovako. Ljudi, inače imam novi skin. Yeah! Daj da nastavimo. Gdje ćemo da napravimo vid? To ču. Oh fuck. Ovdje vjerojatno nećemo. Šta? Kako sad napolje. Mrzim paučinu. Ali ima ovdje negdje izlaz. Evo. To mi je trebalo. Inače za dole. Kupit ću ovdje kamen. Fuck you. Ljudi, šta ovo bi? Ispametio sam se. Znači, ne možete da verujete koliko sam se sad uplašio. 9, daj još malo. Ja mislim da će ovo da bude dovoljno. I ovo mislim lepo napolje. Ali nije jasno kako ja hranu da nabavim. Fuck. 1, 2 3 4 5 tu i tu. Moram dole. Tako. Polomit ću ovo. Ali ne. Ja sam bacio piknik, ne mogu da verujem. Ljudi, što se tiče ovog preživljavanja, prestao sam da snimam, jer sam radio sistem. What the fuck? To je Enderman negdje. To je taj prokleti zvuk. Fuck you, Endermanu. Izgleda da nije. Znači da imam li ovdje negdje vodu? Pa imam, naravno. Idemo do tamo. Ko radi ova? A fuck, što se ova voda ledi? Ladno je. Daj se malo da prikupimo od tog kamena. Čekajte. Evo prvo vi ovdje. A imamo 2 štopića, ovako. Tu. Ljudi, primijetio sam sad neke stvari još dobre u ovom kovčegu. Čak mislim da sam vidio lubenicu neku. Gdje ćeš? Ali je moguće. Znaš što imam? Životinje, sebe, buteve. Kod ovog svega ćemo moći svašta da napravimo. Ajde sad da prikupimo kamera za beskonačan izvor vode. Treba će nam. Ovaj kamen nešto loše ide. Ne znam gdje da stavim tu taj beskonačni izvor vode. Moram negdje ovdje u blizini. Ovako. Ljudi, što se tiče
Onog preživljavanja, da, već sam rekao, neću da ga snimam. Dobro, ali ne znam da li da počnem neko novo preživljavanje. O, kamičku, gdje si pošao? Ovdje kamenčić iskače po ludi. Ne znam gdje da napravim taj beskonačan izvor vode i kako da ga napravim. U kockicu ću. Evo imamo ovdje? Ne. A da ne trošim. Evo može ovdje? Znate šta ovdje da proširimo malo? A jedno. To varam mnogo. Ja. Bez veze sam izgubio jedan kamičak. Tako. Ovako. Stvarno, ja ne znam što toliko trošim. Ali ozbiljno. Što toliko ja trošim ovdje? Kad manje da istrošim ovako. Idemo sad po vodičku. Op, voda. I ja mislim da imam u onom kovčegu neku vodu. Ovako. Idemo. Ovdje da stavimo. Evo kako ja ovo držim vodu u ruci. Evo, samo da vidim radi. Radi. Daj malo vode ovdje. Tako. Op. I ja dole pomalo uglja i metala. Ne znam što dole ne znam vidim. Vjerojatno su negdje dole. Popim ovaj ugalja i vidim tu neki metal. I njefć koji uzmemo. Evo ovako i njega da uzmemo. Eto. Tako. Mrznem ovo. Nemoj ti da lediš kod mene. To idi ledi kod Serbijana. Nemoj kod mene. Eto ga. Tu. Malo uglja. Malo ovoga. Nek se peče. Evo mi za čas do dole da ostavimo ove neke stvari. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. I još jedna stvar mi je pala na pamet. Ovako ćemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8, 9, ti mi ne treba. I 10. Eto. Tako. Idemo da spavamo, skoro će noć. Evo, penjimo se gore. Neka je ovo zemlja kod nas. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Uradili smo dosta stvari. Napravili smo beskonačan izvor vode, mašinu za kamen, kupili smo uglja i metala malo. Pa vidimo se u sljedećoj epizodi.